أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وكل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، omulungi gutambula naawe tutandike n'okutenda Allah tabaraka wa taala n'amatendo gonna amalungi amajjuvu mu bujjuvu bwago. Musaba Allah subhanahu asebyengera bya Allah okusasira n'emirembe ku mukama waffe, mukwano gaffe, omusomesa waffe owekitiibwa nabbi waffe omulungi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, omubaka wa Allah yayita mu bingi ng'alwanirira nze naawe asobole okuteeka ekigambo kya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nga kye kigambo ekya waggulu. Allah tabaraka wa taala n'atusiima nze naawe okuba nga tuli wansi wa bendera eyo ya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Musaba Allah tabaraka wa taala omulungi atuwangaaze nga tuli basiraamu. Allahumma rabbana ahyina muslimin, tukusaba Allah tuwangaaze nga tuli basiraamu. Watawaffana mu'minin, Allah tukusaba otujjurule nga tuli abakkiriza abannamaddala. Allahumma rabbana warzuqna shahadatan inda almauti natiqina biha alimina biha. Ate nkusaba Allah tugabirire okwogera shahada mu kaseera kaffe ak'okufa. Allah ogituwe tujogere nga tujatula ate era nga tugitegeeza. Omulungi andaba namira omwoyo gwange n'ogugwa okutya Allah subhanahu wa ta'ala, fahiya wasiyatullahi ilayna wa ila jami'i khalqihi. Kyekyo Allah kyatulamira, Allah kyatwagaza, Allah twagaza kumutya, Allah twagaza kumusosowaza, Allah twagaza kumwawula mu bigambo byaffe, mu bikolwa byaffe ne mu birowoozo byaffe. Omulungi nsaba byonna byokola obikulembezemu okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Musaba Allah anjulire nze naawe tumwogeddeko wakati mu kumusaalira n'okumusuuta ow'ekitiibwa ow'ebbeeyi nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Awo nno nga tuvuddewo munzikirize twogere ku masala agali khatira, masala agali dangerous, agali mu gitamaa gwaffe, agali mu society yaffe wano e Kampala olwaleero. Gage masala agali wansi w'omutwe ogugamba nti abasiraamu basinza entaana. Fahadhihi masala khatira, masala fiqhiyya khatira. Awulidde amasala ago galina kuba ga fiqhi naye ga bulabe nnyo okubanga abantu olwaleero bagatwala ng'ekyokuzannyisa. Awulidde ekigambo ekyogerwa nti abasiraamu basinza entaana kigambo kinene ku musiraamu yenna. Teri musiraamu yali akyogedde abra taarikh, okuva ebyasa byonna byonna wojja obyetegereza. Teri musiraamu yenna nga musiraamu ddala yali agambye nti okkirizibwa okusinza entaana. Naye olwaleero ekigambo ekyo kityanse wakati mu kukiteeka ku basiraamu bannaffe. Mubamu kwabo abawalimu abalina obulwadde obwa shiriki phobia. Olidde tebatya kaafuwaza muntu, tebatya kugamba muntu nti munnashiriki, n'ebigambo ebirala bingi ebyogerwa ku basiraamu. Lakin ekigambo nti abantu basinza entaana, lwaki ngamba nti kiri khatira, kigambo kiri dangerous, kigambo kya bulabe, kubanga omuntu yenna gwe bakiteekako abeera amaze okufuluma mu ddiini busiraamu singa ddala abeera ekyakikola. Singa oli agamba nti osinza entaana nga saraha osinza entaana, obeera omaze okufuluma mu ddiini ey'obusiraamu. Eyo nno ntegeera nfu oba oli awo bannaffe abamu gye bakwata ne bateeka ku basiraamu bannaabwe, ne bateeka ku basiraamu bannaabwe. Wabula abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim, asali ekigambo kino nti abantu basinza entaana kipya, naye abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim kye baalinanga era ekiri mu bikolwa by'abasalafu salih ridwanullahi alayhim, Allah basiime, kwe kubanga baalinga basaba Allah subhanahu wa ta'ala nga baliraanye entaana oba nga bali ewali entaana, awo ewali ekinyusi. Okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli ewali entaana awo ewali ekinyusi. Wa amma okusinza entaana eyo nno mwana wattu abeera shiriki ddala. Omusiraamu tasinza ntaana ng'omusiraamu bw'atasinza muti, ng'omusiraamu bw'atasinza jjinja, era omusiraamu tasinza Kaabatu sharifa, omusiraamu tasinza Kaaba ey'ekitiibwa. Nsaba bannange ntegereke bulungi, omusiraamu tasinza Kaaba ey'ekitiibwa, lakin omusiraamu yad'u Allah inda al-Kaabati sharifa. Omusiraamu asaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali ewali Kaaba ey'ekitiibwa. Owulidde ekyo nno kiri mashruu, kimanyikiddwa bulungi mu ddiini yaffe ey'obusiraamu, era y'enkola y'abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim. Ng'era omusiraamu bwakkirizibwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ali ewali entaana, nakyo kimanyikiddwa bulungi nnyo eri abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim. Abalungi abatulaba olwaleero, ago nno amasala gaalina ekigambo kimu nti yajuuzu, kikkirizibwa
okusaba edduwa ng'oliraanye entaana okubeera mbyasa ebyakulembera abasalafu salih kyali kikkirizibwa mpaka ku mulembe gwa mukama waffe Sheikh Ibn Taymiyyah. Sheikh Ibn Taymiyyah bambiza ezimu oba oliawo ku masala gegamu ku masala agasukka Sheikh n'ayogera ekigambo nga kyawukanira ddala kumanya baatukulembera. Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ngabo bwe bamuyita Sheikh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yafa mwaka gwa 728 hijri. Sheikh Ibn Taymiyyah yafa mwaka gwa 728 hijri. Yemmanyeka gwe twasiŋŋaana ng'agaana abantu okusomera edduwa ewali entaana. Naye Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah teyayitako kikolo ekyo shiriki, bali yagamba bugambi nti tekigwana tekisaana kukolebwa muntu. Yagamba muntu abeera akikoze abeera dhallun, abeera mubuze bittifaqi almuslimin. Nga tugenda okusoma ebigambo wansi wano kyekigambo kya Sheikh Abul Abbas Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah, kyekigambo kye olidde. Ibn Taymiyyah yayogera ebigambo ebyaviirako bannaffe abawahabi okulowooza nti okusaba edduwa ng'oliraanye entaana shiriki. Ekyabaviirako okulowooza ekyo kyekigambo kya Ibn Taymiyyah, naye tebalinayo nassu yonna la min kitabillah wala min sunnati sayyidina rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Tebalinayo nassu yonna, tebalinayo bujulizi bwonna bwasimba okuva mu Qur'ani ey'ekitiibwa oba okuva mu sunna z'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa amma tugenda kwetegereza ebikolwa by'abasalafu bo abaatukulembera abalongoofu bategeera batya ensonga eno. Njala tukkiriziganye twogere ebigambo byonna nga tubyogera amaana olw'obwesimbu mu kisaawe kya irimu. Tugenda kubyogera olw'obwesimbu mu kisaawe kya irimu. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yalaba ng'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ng'oli ku ntaana yalaba nga kikolwa kya bubuze tekisaana kubeera mu bantu. Era ekyo kiriko ebigambo bye mu bitabo bibiri. Ekitabo ekisooka bakiyita iqtidaa'u siraatil mustaqim. Iqtidaa'u siraatil mustaqim kimanyikiddwa nnyo eri abayizi ba irimu ey'ekitiibwa. Sheikh Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah mu kitabo ekyo iqtidaa'u siraatil mustaqim omujalladi ogwokubiri volume ey'okubiri ku peegi 2 mpaka ku peegi 2 mpaka ku peegi 2. Ibn Taymiyyah yagamba bw'ati: waman ta'ammala kutubul athar, yagamba nti omuntu yenna yetegereza ebitabo bya hadithi, omuntu yetegereza ebitabo ebirimu obujulizi ebya hadithi, wa arafa halu salaf, n'ategeera embeera y'abaatukulembera abalongoofu, tayaqqana qata'an anna alqawma ma kanu yastaghithuna 'inda alqubur. Yagamba nti omuntu yakakasa bukakasa nti abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim baalinga tebasaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bali ku ntaana, si tebasinza Allah. Okusinza kirala n'okusaba Allah kirala. Omuntu ono ajja ku ntaana y'omulongoofu n'asabirawo Allah subhanahu wa ta'ala naye nga tasaba ono mufu. Alfaaza eziyinza okubuzaabuza abantu tujja zinyola mu maaso eyo insha Allah. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yagamba nti bw'osoma ebitabo bya hadithi ebyakulembera n'otegeera n'embeera y'abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim, otegeera butegeezi nti abantu abo tebasabirako dduwa nga baliraanye entaana, wala yataharrawna addu'a indaha aslan, tebasomerawo dduwa yonna wadde, bal kanu yanhawna an dhalika ma kana yafaluhu min juhalihim. Ibn Taymiyyah yagamba nti wabula abantu abalongoofu ridwanullahi alayhim balinga baziiza bonna abasabiranga edduwa okuliraana entaana. Yagamba nti balinga babaziiza min juhalihim, balinga baziiza abatamanyi baabwe, ababuyabuya baabwe. Munzivunula oba oliawo ennyangu. Ekigambo ekyo bwe weetegereza nassu eyo yuqarrir Ibn Taymiyyah kinoganye bulungi nnyo anna alqawma ma kanu yad'una Allah inda alquburi aslan. Yalaga nti abantu baali tebasaba Allah subhanahu wa ta'ala nga baliraanye entaana, olidde, bal yanhawna ma kana yaf'aluhu min juharihim, wabula baalinga bagaana abaali basaba Allah subhanahu wa ta'ala nga baliraanye entaana. Kyekigambo kya Ibn Taymiyyah. Naye ekigambo ekyo kyawukanira ddala n'obujulizi bwe tugenda okusoma, kubanga lam yaqul bihadha ahad min ahli al-ilm sharif, tewali yali akyogedde bamanyi ba irimu abaatukulembera illa Ibn Taymiyyah wahdahu, okujjako Ibn Taymiyyah. Ate nga Ibn Taymiyyah la yu'addu min as-salaf, tabalibwa mu basalafu, tabalibwa mu baatukulembera abalongoofu. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah alimun jamil, kituufu ddala yali mumanyi, ekyo kirungi era tukiwakanya, naye lam yakun
من القرون المفضلة تيريم بياسبري يا بسلا فبات كولين بلا أبالونغوف وابن تيمية أفهم كاسا شامنانا مواخ قالوا سانفو أبري منانا هجري إتكلم شيء ابن تيمية شوكو بري tugenda kulaba bamanyi bazzayo batye ebigambo bya Ibn Taymiyyah bino. Ekigamba kya Ibn Taymiyyah ekyokubiri kyajjira mu kitabo kye kimanyikiddwa nga Majmuu al-Fatawa volume oba omujalladi ogwabiri mu omusanvu ku safha 152. Ibn Taymiyyah yagamba bw'ati. Ibn Taymiyyah yagamba faman ittakhadha amalan min al-a'mali ibadatan wa dinan وليس ذلك في الشريعة واجبا ولا مستحبا فهو ضال باتفاق المسلمين. Ibn Taymiyyah yagamba nti omuntu yenna akola omulimu n'agukola nga ibada oba n'agukola nga ddiini naye ng'omulimu ogwo sigwa nga mu shariya y'Obusiraamu eddiini yaffe gye tukkiririzaamu nga sigwa bwa tteekwa oba sigwa bwa sunna, yagamba nti omuntu oyo bw'akola omulimu ogwo n'agufuula omulimu gwe, omuntu oyo abeera mubuze dhaalun bittifaaqi almuslimiin, abeera mubuze nga kiriko okwegatta kw'abamanyi. Awo nawo nsaba oteekewo akasaze. Ibn Taymiyyah tugenda kulaba baani be yayita ababuze. Ibn Taymiyyah tugenda kulaba baani be yayita ababuze omuli basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Era ensonga lwaki amanyi baga nti zino ensobi ezimu ku nsobi za Ibn Taymiyyah ze yagwamu n'agobererwa bannaffe abeeyita abasalafu olwaleero. Yagamba Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah wa qasdu al-qubur liajli ad-du'aa'i 'indaha rajaa' al-ijabati huwa min hadha al-bab. Yagamba nti n'okugenda ku ntaana ng'ekikututtewo okusabirawo dduwa si kusinza ntaana. Ibn Taymiyyah yali ayawula ebigambo byo okwawukanako ne bannaffe abalina shirki phobia. Ibn Taymiyyah alayhi rahmatullah yali ayawula ebibiri, okusinza entaana n'okusabira edduwa ku ntaana. Teyayogera ku kyakusinza ntaana kuba yakimanyi teri musiraamu yenna ayinza kikola. Wabula Ibn Taymiyyah kyayogerako kyekiriwa, yayogera ku kyokusabira edduwa ku ntaana. Yagamba nti omuntu yenna akikola, omuntu oyo abeera mubuze nga kiriko kwegatta kw'abamanyi nga bwe yagamba. Yagamba nti fa innahu laysa min ash-shari'atin la wajiba wala mustahabba. Yagamba nti okusabira edduwa ku ntaana si kya mu ddiini, si kya bwatteekwa era si kya sunna. Si kya bwatteekwa era si kya sunna oba tekikubirizibwa. N'agamba nti fala yakunu diinan wala hasana, tebangako ddiini era tekibangako kirungi, wala ta'atan lillah, era tekubanga kugondera Allah subhanahu wa ta'ala, wala mimma yuhibbuhu Allahu wa yardah, era tekirimu ebyo Allah byayagala n'omubaka we era byasiima, wala yakunu amalan saliha, era tekubangako mulimu mulungi, wala qurbatan, era tekubangako mulimu kusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Taymiyyah yagamba waman ja'alahu min hadha al-babu fahuwa dhallun bittifaqi almuslimin. Yenna akiteeka mu mbeera eyo abeera n'agenda ku ntaana n'asabirawo edduwa, Ibn Taymiyyah yagamba nti omuntu oyo abeera mubuze, kiriko okwegatta kw'abamanyi. Wallahi bwe weetegereza nassu eyo ojja kukiraba nga Ibn Taymiyyah ya'taqid anna qasda alqubura liddu'a, bw'omuntu yenna agenda ku ntaana okusomerawo edduwa, Ibn Taymiyyah yagamba nti omuntu oyo abeera mubuze bittifaaqi almuslimin, nga kiriko okwegatta kw'abamanyi. Njagala tulabe mina salafu salih abaatukulembera abalongoofu ridwanullahi alayhim, bo ensonga eno baagitegeera batya ddala, bakkiriza okusabira edduwa ku ntaana oba nedda. Omulungi andaba nsaba ojjukire nnyo ekigambo ky'owekitiibwa Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kye yatubuulira ku ntaana. Yatugamba nti entaana yonna ekimu ku bibiri, imma rawdatun min riyadil janna, okubanga entaana eyo kifo mu bifo by'omujjana, wa imma hufra min hufari niran, oba okubanga kinnya mu binnya by'omuliro. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatuyigiriza n'atugamba nti entaana eri kimu ku bibiri, okubanga kinnya mu binnya by'omuliro oba okubanga kifo mu bifo by'omujjana. Nabbi yakozesa ekigambo rawdatun min riyadil janna, amanyi kye beetegereza. Ng'era nabbi we yakikozesa sallallahu alayhi wa sallam ku rawda ey'e Madiina. Wano waliwo n'ekyewuunyisa, osanga bannaffe abawahabi bwe batuuka e Madiina, bo bennyini kati saa yino batwala abantu mu hijja, naye bwe baba batwala abantu mu hijja babagamba bwe mutuuka mu rawda sharifa bannange buli omu asala raka 2, wa nas'aluhum, ne tubabuuza wahabi taal, jangu muhabi, jangu otwanukule otubuulire nti hadisi eririddawa nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam akugamba bw'otuuka mu rawda bisifa khasa, bw'otuuka mu rawda nga rawda sala raka 2, kiririddawa. Wallahi tojja kukisanga. Ojja kusiŋŋaana bawahabi nga bagamba abantu baabwe batwala mu hijja nti bwe mutuuka mu rawda sharifa musabe nnyo Allah edduwa, kubanga ekifo ekyo kyanukuliramu edduwa. Hadithi eriwa eraga nti mu rawda sharifa Allah yanukulirawo edduwa. Hadithi eririddawa oyinza obutagifuna, wabula
tetugoba kya kusomera dua mu rawda la era naffe tukisaba abantu tukigamba abantu lubeerera bwe mutuuka mu rawda sharifa bannange musabireewo nnyo Allah subhanahu wa ta'ala kubanga kifo mu bifo by'omujjana nga nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yakinassako nabbi bwe yakyogerako sallallahu alaihi wasallam lakin tugamba baganda baffe abawahabi nti ekifo ekyo ekya rawdatu sharifa ndaba yabamanyi okulaba nti kifo kirungi mu bifo by'omujjana omuntu wasabirawo edduwa Allah tabaraka wa ta'ala ajikkiriza kale simanyi bo baawula batya rawdatu min riyadil janna eye Madina ne rawdatu min riyadil janna ku ntaana z'abalongoofu kubanga ekigambo kye kimu nabbi sallallahu alaihi wasallam kye yakozesa era kye yayisa ku lulimi lwe nabbi yakasa nti ekiri ekifo mu bifo by'omujjana n'entaana y'omukkiriza rawdatun min riyadil janna nayo kifo mu bifo by'omujjana omulungi bwe tutambula naawe njagala twetegereze ebigambo ebyo bibiri lwaki tugaana edduwa mu kifo ekimu ne tukkiriza edduwa mu kifo ekirala addua mu rawda ye Madina baina baitihi sallallahu alaihi wasallam wa minbarihi ne tugamba nti awo kifo kya mujjana ne tukkiriza awo okusabirawo edduwa ate nga nabbi yennyini yagambye n'entaana y'omukkiriza rawdatu min riyadil janna aina dalil obujulizi buliriddawa obwesimba obutugaana okuba nga tusomera edduwa mu kifo oba ku ntaana y'omulongoofu la na'buduhu huwa tetumusinza tewali asinza mufoona ali mu ntaana naye olwokuba nti ekifo kyalimu ekifo kino kyalimu ekyentaana ffe tukkiriza nti yali mulongoofu era ekifo kyalimu makanun yanzil fihi rahmat kifo kikkamu okusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala yanzil fihi albarakat kikkamu baraka amanyi ridwanullahi alaihim ne balabanga ekifo ekyo omuddu bw'asabirawo edduwa Allah tabaraka wa ta'ala ajanukula olw'ekigendererwa ekyekifo kino kubanga tulina ebifo bye tumanyi nti ebifo ebyo biri mubarak bikkiririzibwamu edduwa nga alkaaba sharifa omuntu bw'omusaba ku kaaba sharifa ng'agikutte nako kaaba oluusi akaaba n'amaziga amangi bw'asaba Allah subhanahu wa ta'ala fahatha muslimun ya'budu allaha wahdahu wala ya'budu alkaaba oyo musiraamu ddala akkiriza Allah subhanahu wa ta'ala tasinzangako kaaba sharifa naye olw'okuba nti kaaba kifo ekyanukulirwamu edduwa omuddu ono wasabidde lwaki temugaana abantu kusabira dduwa ku kaaba lwaki temugaana abantu kusabira dduwa ku kaaba sheekha ekiriko nasu showeya taali ya wahabi jangu twetegereze tulabe oba ne kino tekiriiko obujulizi okuva mu batukulembera abalongoofu ridwanullahi alaihim tandike ne basahaba ba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bensonga eno bagira babatya mu hadithi al-imam ibn Hibban alayhi rahmatullah yajireta fi sahihihi al-imam ibn Hibban mu kitabu kye sahihu ibn Hibban yaleta hadithi eno mu volume omujalladi ogw'12 ku safha ku peji 506 hadithi namba kweri eri ku namba 1594 سيكي يجريتا والطبراني في المعجم الكبير حديث يجريتا مجلد يقصوكا فوليوم يسوكا كوبيجي تشكومين كاغا مكاغا يتنغ حديث يكون نام بنا متانو بل والحديث حسنه الضياء المقدسي الإمام الضياء المقدسي مشتوش من يكون المختارة حديث يغان حديث جتوين دوكسما حديث النونجي تيجيكو تشيغامبو تشونا ومجلد يقوكونا فوليوم يوكونا كوبيجي تشكومي تانو حديث يكون نام ركن بساتم من مكاغا والإمام ابن حجر الحيتمي عليه رحمة الله مجمع الزوائد ومنبأ الفوائد نالغانت حديثي انتوف تريكو تشيغامبو تشونا إلا يغامبا غينا مجمع الزوائد ومنبأ الفوائد حديث يتوين دوكسما يكون نام ومتوالو قمو مينكم بيري مرويندا مواتانو منيا يغاما رواه أحمد والطبراني حديث يتوين دوكسما إمام أحمد أجفرميا إمام الطبراني في المعجم الكبير والأوسط يجريتا بتوى ببيري المعجم الكبير لمعجم الأوسط حديث يجريتا بأسانيد غيرنا chain زين جورو حديثنا chain of narrators chains of narrators زين جورو إسناد زين جورو نيا مالدي غامبا وأحد أسانيد الطبراني نايمكو chain زا إمام الطبراني إمام ابن حجر الحيتمي أغامانتي يمكو chain نيزو إمام الطبراني زياريتا يغانتي رجاله ثقات abasajja abagirimu bonna besimbu bajibwako hadith egambe eti wa an ubaidillah ibn abdillah hadith ebaku ubaidillah ibn abdillah ibn utuba ubaidillah ibn abdillah ibn utuba radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yagamba at-tabi'i al-jalil
تابع الجليل أيتبع عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة رضي الله تبارك وتعالى عنه أقام ببواتي أقام أنت رأيت أسامة بن زيد إن زكنيني عبيد الله نرى أسامة ابن زيد أسامة ابن زيد أما نكي بيقولوا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الحب ابن الحب يريم ومواغل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم أتيرا متبني ومواغل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم نبي يقال أن أسامة بن زيد نقال أن نتاتا وأسامة بن زيد نمام أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه كتي أقاماتي عبيد الله أقاماتي نلبى أسامة ابن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه عند حجرة عائشة يدعو نلبى أسامة بن زيد رضي الله عنه نقالي مكسيني تماما في عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها نقالي مكسبة ونتابع الجليل kibachi tegeeza wala bidde Usama ngali mukusaba ekyasa ekyo Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafadda Nabbi sallallahu alaihi wasallam yafadda naye amulaba misenge kya Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anhu ngali radhiyallahu tabaraka wa taala anha ngali mukusaba ekisenge kya Aisha muli mochi ya wahabi taal ekisenge kya Aisha kiri mochi njagala omuwahabi atwanukule kiri mochi kiri mu entana satu ekisenge kya mama Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha kiri mu entana satu انتاني سوكا يا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتاني سوكا كما في النبي محمد صلى الله عليه وسلم انتاني يمسك جامع فايش رضي الله تبارك وتعالى عنها انتاني يكبري سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ينتاني يمسك يكبري انتاني يكستو ينتاني سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه موهابي وولد ابنه akasaba kakasane Usama naye yali mubuze Usama yali asinza ntana Usama yali asabe ntana سبحان الله تمن تجير النميو اللهم امين يا ربي ما حديثينه سيدنا يا قامة رأيت أسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنه عند حجرة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهو يدعو وفي لفظ يصلي رواية حديث ميقام النملبة آل مكسالة بياملبة أقامت فجاء مروان بن الحكم أول سبت تجير زي ونيو أقام أسامة بن زيد رضي الله عنه فجاء مروان بن الحكم نجا مروان بن الحكم يينا انتجيرا يچ وهابي يينا انتجيرا يچ سلفم كسيراكو ngalo zabambi nti okusabira dduwa ku ntaana tekikkirizibwa kati sayidina Ubaydillah agamba nti nedaba Marwanu ngazze bwe yajja fa asma'ahu kalaman nabako ebigambo byamugamba naye ebigambo ebyo byali bimugaana kusaba oba okusabira ku ntaana okusabira wano ewali ntaana z'abasatu bano ezabalongofu abatusinga okubalongofu benna sayidina Rasulillah sayidina Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ne sayidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu Marwan ibn al-Hakam yali agaana sayidina Usama okusabira wedduwa ono agaana sahaba agaana sahaba okusomera edduwa ku ntaana ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ne basahaba babiri sayidina Usama faqala lah sayidina Usama naga Marwan ibn al-Hakam ekigambo kitugamba abawahabi olwaleero si bigambo byange bigambo bya sahaba yabagamba sahaba yabagamba isma'u barakallahu fikum sahaba yabagamba sayidina Usama ibn Zaid batu yagamba Marwan nga ine ntegeere yefanagana ko ngeyamwe lwa sayidina Marwan ibn al-Hakam yamala yina taraja ayi kigambo nakivako wa amma sayidina Usama yamugamba ama inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul munange nonze nkubulira bino nawulira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga agamba inna Allaha yubghidhu al-fahish al-badhi sajagwe byogere bigana abantu okusomera edduwa ku ntaana Allah tabaraka wa taala binyigira sayidina Usama yagamba inna Allaha yubghidhu al-fahish al-badhi Allah tamwanyo omuntu omwononefu gwagana abantu okusomera edduwa ku ntaana oli mwononefu nga sayidina Usama ibn Zaid radiyallahu anhu bwe yagamba si bigambo byange bigambo bya sahaba nze la tasabbuni tumvumira bwerere mu masahaba yabyogera yagamba nti inna Allaha yubghidhu al-fahish Allah nyigira nnyo omuntu omukaba omuntu omukaba albadhi ayogere ebigambo ebitali munsa ayogere ebigambo ebitali munsa olidde okuva ntako okugera ebigambo nuwairiza abantu kulembera balongofu baagana as-salaf baagana osomedwa ku ntaana man qala hatina bidalil hati dalil barakallahu fik leta dalil leta obujirizo obulaga nti abantu kulembera balongofu ridwanullahi alaihim baagana okusabira edduwa ku ntaana naye mugana abantu mu kifo ky'okubasomesa sunna abantu mbasomese mba mbatesa shiriki mbasomese temusaba bafu naye okusabira edduwa ewali entaana bannange kikkirizibwa olw'obujulizi bwe tusomye mu hadithi eyo wal hadithu indana sahih wa hujja jetuli hadithi bujulizi era hadithi ntuufu hadithi eyo kubiri naye tandike mu basahaba nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam الإمام الدارمي
أبو محمد عبد الله ابن عبد الرحمن الدارمي التميمي رضي الله تبارك وتعالى عنه من قرون المفضلة هذه بس بيلي بيأكل ينبره وإمام الدارمي يفهموا كقوا بيبيلي أتانو ميتانو هجري miaka bibiri atano mwe tano hijiri ya tulabe bani alikunkola ya salafu entufu mana asumira duwa ku ntana oba mwabagana al-Imam ad-Darimi yagamba yayogera mu sunani ye ngena mu sunani al-Imam ad-Darimi omulyango yagubona yakigamba kigamba babu ma akrama Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam ba'da mautihi omulyango ogera ku byamagero Allah yawa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam oluvanyuma lw'okufaakwe omulyango ogwo guli ku safha guli ku safha bibiri mwabiri mu musanvu mu volume esokera ddala ya sunan al-Imam ad-Darimi nga hadithi namba ya 93 yagamba bwati warawa ad-Darimi bisanadin rijaluhu thiqat Imam ad-Darimi yayogera hadithi nga bali mu chaini yayo bonna basajja besimbu bonna basajja besimbu rijaluhu thiqat عن أبي الجوزاء حديث يفكو أبي الجوزاء حديث يفكو أبي الجوزاء أوس بن عبد الله أوس بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه التابعي الجليل رضي الله تبارك وتعالى عنه ومن يكد أولونجي يقام قهط أهل المدينة سبحان الله أبانتو مدينة بافني تشيا تبين أنكبا تبين مري بل مبيريا كزيكي قهط أهل المدينة قهطا شديدا بافني تشيا أنغا تشينجي نيو بل مبيريا أنجالا تبين تشاكوليا تبين أنكبا بجيتاغا باكولا باتيا abantu bano fashakau ila Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha ne badduke misinde ne balope wa mama wa Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha tewa istuina mmere tukoze tia tusalire ku magezi Aisha yabagamba atya abawahabi bagenda gamba ati Aisha quburi quburiya asinze ntana Aisha yabagamba unzuru qabra an-nabiy sallallahu alayhi wasallam banange nze chemba bulira chenyezo bagamba Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha mutunulire intana ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mugende kuntana nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam faj'alu minhu kiwa ila as-sama'i hatta la yakuna bainahu wa bain as-sama'i saqaf mama fa Aisha radhiyallahu tabaraka wa taala anha nabaganti mufukula banga wakati wentana neggulu ya Allah subhanahu wa taala tewaliwo kiziza kyonna omuntu kawo musabe Allah subhanahu wa ta'ala agamba fafa'alu bwe batu wasahaba ridwanullahi alayhim wattabi'in bwe bakola abali mu kiseera kya abantu kulembera abalongofu abasalafu bwe batyo bwe bakola ne kibeera kitya hadithi egande famutiruna mataran hatta nabata al-ushubu enkuba netonya nga tetonya olunaku lumu wabula enkuba yatonya mpaka n'ensigo ze twali tusimbi zonna nezimeruka nezivaayo mu ttaka netutandika okulya ku bibala ebyo naga nti wasaminatil iblu n'eŋŋamiya zaffe nazo nezitandika n'okugejja bulungi nnyo hatta tafattakat min ashahmi nezifuna n'amasavu nga mangi nnyo fasummiya amu lfatki omwaka ogwo ne gutuuka abasoma taarikhe fenakum ya jamaa muliwa antu basomesa amu lfatki byali bitya amul fatqi kyava kuki okubanga Allah yabawo omukisa n'enkuba n'etonya n'ebirala idhan nitwesiŋŋaana nga wadda ku ntegere y'abannafu abasalafu entegere y'abannafu abeeyita aslan beeyita boyise abasalafu oba al-ikhwa al-wahhabiyya hadahumullah tusaba Allah subhanahu wa ta'ala abalungamye bo balabanga mama fa Aisha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha naye mu kifaananyi ekyo yali mubuze tetusobola kukyogera ku maama waffe naye tusaba Allah tusonyiwe okukiisa ku nnimi zaffe n'abaganda baffe kibayisa ku maama waffe kinene tetaaga kubanga kyogerwa ku maama waffe Aisha radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anha hadithi eyo ya Imam Darimi nga bwe tugisomye bo bannaffe balanga Imam Darimi dhalun mudhillu wa muliro balabanga kuburi asinza ntaana olw'okuba yakkiriza okusabira edduwa ku ntaana wal hadithu hassanahu الإمام البغوي في شرح السنة الإمام البغوي مشروع ما شرح السنة يقال حديثي نونجي تيديكو تشغامو إلا بقى ما أنت بغوي ناي tekamdiro subhanallah abonna betwogerako jibal bali basajja bamanyi mukisawe kyayiri mtoyinza babu samaso omunungi gutambula nawe bikula muwatta ya Imam Malik bikula muwatta ya Wahabi bikula muwatta ya Imam Malik agamba atya ana Abdullah ibn Dinar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu yagamba anna sayyidana Abdullah ibn Umar radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu توغيرك عبد الله بن عمر انا ابو سنت يلي الصحابه وهابي Abdullah ibn Umar yali الصحابه بتالي الصحابه
yali sahaba ekitayina omwachi busa kabene mwana mtu wa pittu kubanga hadithi basinga okusoma bazi nyingi ziva kwa Abdullah ibn Umar abashi kuhugera hadithu musanvu mulimu sayyidina Abdullah ibn Umar wal mukthiruna fi riwayati al-athar Abu Hurairah yalihi ibn Umar abashi kuhugera hadithu musanvu Abu Hurairah yakule mbera ni kudakani هذا الصحابة عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه يقام باتيا كان إذا أراد سفرا سيدنا عبد الله بن دينار أتوقع أنت عبد الله بن عمر كان إذا أراد سفرا بلو يقال أنه ملوغين دولنا يقول أنه جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجاء كنتنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصلى عليه نام تولي السلام نام بوزاكو صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله الناس ناتوا السلام يبلون جنيو بيامانا ناكولاتيا وداع عبد الله بن دينار غامبا وداع ناس من الدوا ثم انصرف الفانيو مناغين هل عبد الله بن عمر قبوري كما تزعمون بنان عبد الله بن عمر بنان يلي قبوري يلي سنزانتانا غملوزا غمغامبا بانتو اتقوا الله في اصحاب رسول الله متي الله بصحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم متي الله وصحابه النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه نتوي سيغانا غيالينغا روايه حديث غامبا يالينغا كان اذا اراد سفرا او قدم من سفر بيغenda ngamulugendo obanga avudde mulugendo akomyewe Madina جاء قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجا كنتنا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ناتو كونا كولاتيا ناسو مدوا حديث يا جاغلو جيرا باكو جيسانغوا كنا موطا امام مالك موطا امام مالك عليه رحمه الله ومتو غامبا غوتيا باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم ومتو غير كنتنا يا نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا وهابي اتق الله في اصحاب رسول الله تي الله مغاندا اصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم باب قبر النبي صلى الله عليه وسلم وما يستحب من ذلك صفحة بيجي موطأ بيجي بساتو منيا حديث النام بيريكم مكا حديث النام بيريكم نامبا رويندا موانا ممنانا طيب تعال يا وهابي جام تسمي منانغو وهابي جام تسمي حديثين هذه الدواء معرفة الصحابة ايش من يتواني أبي نعيم الأصبحاني عليه رحمة الله سيدنا أبو نعيم الأصبحاني يفما قوابنا مواسط قبل ابن تيمية بقرون ابن تيمية تنبا كجا ولو بيأساو بينجي بيأسانغ بنا ابن تيمية تنبا كجا ابن تيمية تنبا كجا أبو نعيم الأصبحاني عليه رحمة الله يا غامباتيا بيالاكو أوانديك ترجمة مجتبتو نشيتوا معرفة الصحابة بيالاكو أوانديك ترجمة يا الصحابة يتوى سيدنا طلحة بن عبيد الله ويوم كوابكم النبي صلى الله عليه وسلم بيكسا كجنا غباشالي بلام سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه أبوها بوجه قام طلحة محمد سبحان الله سيدنا طلحة ابن عبيد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه سيدنا أبو نعيم واتنمي زبات ناتو قام دي حدثنا عبد الله هونو ابن محمد أنمزا أبو نعيم الأصبحاني أمنمزاجي نامو قام نابو حديث باجي جاكواني أبو بكر ابن أبي عاصم وهو شيباني أما نكي دوبل ونجي أبو بكر ابن أبي عاصم شيباني يوم كبا تابعين يفما كغوا بيبي مچنانا مساف بيبي كنانا مساف هجري نانيو بابو دي مياكا نبينو امراجا نا مسادير بيكام نبتوغيرا بيدي دوا كوبانغا بنا فولوا باغاما nti abote basomwako olide abote basomwako ya akhi tosoma kunze la nze ndeka neida yosoma bitabu bino byenkuwa byebosoma batukiriza byenkugamba irji ila almasadir dayo mu masadir ganna maraji gatukua أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني أقامباتي حديثي إري مجلد يقصوكا فوليوم يسوكا كوبيجي يتشكمي يقامبا باتي قال أبو بكر ابن أبي عاصم الشيباني أقامبا قد رأيت جماعة من أهل العلم تابعي الجليل الإمام أبو عبد الله الحاكم في المستدرك على الصحيحين يمجك حديث نينجي يمجك حديث نينجي ناغاندو مسجل حديث ذي انتوف سيا يكا فحسب سيا يكا ناما نيوا حديث بالبانجي أما مجك حديثي دايما مسوم وانغي ونكولا كوي غولي كومغوندي يا فيت channel ya feni ya hidayah gotwa kola
mu program ya ya Allahu a'lam eyebibuuzo questions and answers twakola program eyo yali ku kibuuzo okwazinira omwana matu nayogera ku musajja oyo Abubakari ibn Abi Asim Shaybani namwogerako nembalaga obutuufu bwe namanyi bamwogerako ki mu kisawo kya hadith. Kati Abu Asim Shaybani omusajja ono Abubakari ibn Abi Asim Shaybani agamba qad ra'aytu jama'atan min ahli al-ilmi wal fadli, nalaba ekibinja ayogera ku batabi'in abatukulembera abalongofu abasalafu bayogerako, nalaba ekibinja mu basalafu abakulembera min ahli al-ilmi abaali abamanyi abalina irimu wal fadli nga balina n'obulungi eri Allah subhanahu wa ta'ala, idha hamma ahaduhum bi amrin qasada ila qabrihi fasallama alayhi. Omu ku bo yafunanga ensonga nawuliranga ensonga ye mutuddemu yaddukiranga wa ku ntaana ya Talha ibn Ubaydillah. Subhanallah, hal التابعين دول بنو التابعين بنو يتوقركو هل كانوا يعبدون طلحة بن عبيد الله؟ بالي بس إذا طلحة بن عبيد الله حاشاهم ne bawahabi wali bagandi bali bamusinza kuba bali basabira dduwa ku ntaanaye kumpi n'entaanaye. Fadaa bihadaratihi, bajjanga ku ntaanaye ne basomerawo edduwa zaabwe. Fakadu ya'rifu al-ijaba, buli yajjangawo yafunanga kye yali yeetaaga, yafunanga okwanukulwa mu bwangu obw'ekitalo. N'agamba nti wa akhbarana mashayikhuna, basheekhe baffe abasomesa baffe baatugamba, wa akhbarana mashayikhuna bihi, baatugamba ekikolwa ekyo nabo baakiraba qadiman annahum ra'aw man kana qablahum yaf'aluhu, nabo balaba bakulembera n'abakulembera mu basahaba ne batabi'in nga bagenda ku ntaana ya Talha ibn Ubaydillah wa yad'una Allah indahu, ne basaba Allah subhanahu wa ta'ala nga basabiraho ku ntaana. Ya wahabi ittaqillah fi ashabi rasulillah, hal attabi'ina dol was-sahaba dol humma kuffar quburiyun kama tazamun, nabo basinza ntaana nga yemulowooza. Hadha fahmun muwajj la yaliqu biman huwa fi hadhihi al-umma, tegeera nnema tegwana kubeera mweno umma eri mukama wange Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Njagala kufundikira al-Imam ash-Shafi'i alayhi rahmatullah. Al-Imam ash-Shafi'i bibino biwuliriza Imam Shafi'i ne Imam Shafi'i eyaba wahabi bagamba quburi yali asinze entaana. Subhanallah, ash-Shafi'i Imam ahli sunnah wal jamaa ash-Shafi'i yagamba atya omuyizi watunyumiza. وثبت عن علي بن ميمون، علي بن ميمون يلميزو إمام الشافعي عليه رحمة الله، علي بن ميمون يلميزو إمام الشافعي عليه رحمة الله يقام قال يقام سمعت الشافعي يقول، نقول الإمام الشافعي ومسمى سوانجينغا قام علي بن ميمون أقول الإمام الشافعي قام يمول لا قام شيء. إمام الشافعي كتي يقام أنت إني لأتبرك بأبي حنيفة، بنانيز الشافعي وموي tabaraka fune miksa nganjifunira ku Abi Hanifa ntya wa aji ila qabrihi fi kulli yawm, buli lunaku nzija nenkola ziyara nemulambula ku ntaanaye, buli lunaku nzija ku ntaanaye nemulambula. N'agamba Imam Shafi'i alayhi rahmatullah, imam ahli sunnah wal jamaa, yagan fa idha aradat li haja, bwenafunanga obwetaavu bwonna yagamba atya sallaitu rak'atayn. Imam Shafi'i agamba nakolanga bwenti nasala raka 2 bwe nazimala nenkola ntya wasa'altu Allah ta'ala alhajatu indahu, ngandi ku ntaana ya Abu Hanifa nesabiraho Allah subhanahu wa ta'ala ammalire ekyetaago kyange, Allah nakimala. Imam Shafi'i akakasa atya agamba fama tab'udu anni hatta tuqda, ekyo tekyatwalanga bbanga ddene ngakyembadde nsaba Allah Mungu akyanukudde era nga Allah akimpadde. Si byange ebyo, si byange, ayagala obbira bw'obijjawa ولد بلونج. تاريخ بغدادي إيش إمام الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. الإمام خطيب البغدادي يلبيزو إمام أبو نعيم الأصبحاني بتوجد ديكو يفهم قابلنا مواسطه هجري أبو نعيم الأصبحاني وميزوي تاريخ الإمام الخطيب البغدادي يوان يتويت تاريخ بغداد ناتي كمي بجانبه بيوم إمام الشافعي على قد يجينا كنت أنا يا أبو حنيفة ناس مراوي الدواء. تاريخ بغدادي يوم جل جوسوكا كبيجي بنا أنا متانو وجماعة شكم رده بكل جواتي أخبار أبي حنيفة وأصحابه. أخبار أبو حنيفة وأصحابه، أخبار أبي حنيفة وأصحابه ومجلد يكسوكا كبيجي شندم نيا بيجان بيبا ويبري. والطبقات السنية في تراجم الحنفية، مجلد يكسوكا كبيجي بنا كبيجي أنا ممكاغا معلش كبيجي أنا ممكاغا بيجان بيبا الشيخ وفي الشيخ الدكتور إبراهيم شعبان المرشد الأزهري عليه رحمة الله
yabikolako bahthi nabigaziya bulungi nnyo mu bahthi ye mu kitabo kye yawandiika bakiyita ibnu taymiya wa ikhtilalu almanhaji alilmi. Ibnu taymiya nabutya bwe yayonoona manhaji ya ilimu. Sheikh yanyumira bulungi nnyo bahthi eri masha Allah ejjudde bulungi. Wahabi taal jangu tusomagane omuwahabi, jangu tusomagane ombuulire oba ne Imaamu Ahmad ibn Hanbal. Imaamu Ahmad imaamu wammwe muga nti muli bahanabila. Bahanabila kinga temugoberera imaamu, antum hanabila min fain? الإمام أبو حنيفة الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله إمامكم ماذا يقول؟ تعال بيروان مجتبو شامتبن إمام أحمد بن حنبل مجتبو شامتبن إمام أحمد بن حنبل وبيت أبو الفضل الصالح يواني تواجهت مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل الصالح ومجلد يقصوكا فوليوم يسوكا كبيجي بساتو ممويندا أقام باتيا أقام بوات. اللهم صل على سيدنا رسول الله. إمام أحمد وسئل الإمام أحمد بن حنبل إمام أحمد بن حنبل إمامنا إمام أهل السنة والجماعة بامبوزا شي عمن رأى القبر ومونتو ينال بنتانا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشراح الحديث يبات يباتي فون أمنا قانت انتانا ينا ومونتو يبوالا بنتانا أيقف قائما بنانغ ومونتو يا يميري أو يجلس فيدعو ولي نتجي لهم بالصحابة رضوان الله عليهم نابلونغو فبات كلهم بلا tebamu gamba nti ayitewo buyisoba ayimirire obaatule kitegeeza nti okusaba ko tebakulinaako nsonga okusaba kukkirizibwa naye ayimirirewo asabe obaatule asabiraawo ng'atudde. Imaamu yagamba arju alla yakuna bihi ba's, nsuubira nti tekirina buzibu kyonna kyabaakoze oba ayimiridde obaatudde asome edduwa atambula agende. hal alimaamu ahmad bn hanbal imaamukum akusindika ogenda mushiriki okusinza entaana kama tazabun? Wallahi teri asinza ntaana, wallahi teri asinza ntaana, teri wabula bamanyi bonna ridwanullahi alaihim ekyo bakiteeka mumutwe eki omutwe ogugamba nti okusabira edduwa ku ntaana z'abaatukulembera abalongoofu wabula so si okusaba entaana z'abalongoofu. Wayagala batabiin abalongoofu abaatukulembera jangu taal Sheikh al-Islam ngenda kuwa Sheikh al-Islam omulabe سيدنا شيخ الإسلام الإمام الحافظ إبراهيم الحربي. الإمام الحافظ إبراهيم الحربي فما خذ بيبيري مجنانا ميتان الهجري. الإمام إبراهيم الحربي ولا يقدر يكون تانا يا سيدنا معروف الكرخي. سيدنا معروف الكرخي يا فما خذ بيبيري معروف الكرخي أحد الصالحين يوم كبات كلهم بلا في رضوان الله عليهم. سيدنا معروف الكرخي يا وهابي تعالى سميت النوريين. سيدنا معروف الكرخي يا جامباتيا كنت أنا سيدنا شيخ الإسلام إبراهيم الحربي. شيخ الإسلام إبراهيم الحربي أقام شيخ الإسلام إبراهيم الحربي الأنبياء سبيلي وانغا يفا مواكا بيبيري مجنانا ميتان بيبيري جنانا ميتان يقام كنت أنا يا سيدنا معروف الكرخي يقام أنت قبر معروف الترياق المجرب يقام أنت أنا معروف شفج سبير وامدوا اتجز سدبان قالوا نغا بيا سبير ودوا الله سبحانه وتعالى جارن كل شيء وان سيدنا معروف الكرخي أهل الصالحين يوم كبار كلهم بيرابلون غفر رضوان الله عليهم ومكبولي لك تشنجولو سيدنا معروف الكرخي. إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله يا قالوا جل سوبلون غفوي ناجين ومعروف الكرخي عليه رحمة الله نام قام أنت واي معروف الكرخي أنا إمام في الفقه والحديث ناوز معروف الكرخي نام قام أنت ما نصيب الزكاة ما نصيب الزكاة في الشاه مumbuzi tujjamu zaka yenkanaki mumbuzi nendiga tujjamu zaka nga yenkanaki. Sayyidina Ma'ruf al-Karhi alayhi rahmatullah kyava yamugamba nti awa indana ama indakum nga ffe tujjamu obanga mwe mujjamu zaka. Namugamba Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah kwa yawulira kipya kyava yamugamba nti afihi awa indana wa indakum okuwa zaka biri mu ffe nammwe birimu kuweza kabirimu ebenjawulo fena mwina kye muwanga fetu sujuwa namugamba naamu ekiri namugamba ha kiba kitya namugamba indakum bwe mbanga yemmwe muwa fi kulli 40 shah mu buli mbuzi ana muwa mwemu wa amma indana almalu kullu lillah naye ffe maali yonna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa ma'ruf al-Karhi sayyidina radiyallahu anhu yom ku batukulembera balongoofu awo yali atuuse mu kutya Allah subhanahu wa ta'ala yali musajja mutya katonda ekigenze wala nga yitudde dunya talina kyajagala kali ku Allah subhanahu wa ta'ala entaana ye Allah subhanahu wa ta'ala n'agifuula ekifo ng'ekifo ekyo dduwa gy'osabiramu Allah subhanahu wa ta'ala ajanukula. Taali ya wahabi barakallahu fik.
الإمام شمس الدين بن خلكاني الإمام شمس الدين بن خلكاني فما خقوا لكاغا مچنانا مقومو هجري لكاغا چنانا مقومو هجري الإمام ابن خلكاني يواني كجتوا چيتا وفيات الأعيان بيريا كولا ترجمة بن وين جوغا بمكتبه وفيات الأعيان ومجلد جوكتانو كبيجي چكومي چنانا متانو بيريا كولا ترجمة كو الملك العادل يتبوانغا الملك محمود بن عماد الدين زنكي yafama khagwa bitanu nkaga mwenda hijri baya mogera ko yagamba wasami'tu min jamaa min ahli damashq nawulira abamuku balongo fabawangalira damashq ngabagamba inna ad-du'a 'inda qabrihi mustajab edwa yosomera kuntana ya mahmud Imad ad-Din Zinki edwa yosabirawo Allah subhanahu wa ta'ala janukula ولقد جربت ذلك فصح رحمه الله aga nange kenyini nachigezesa Allah nachikole dua zange nezanukulwa Allah msasire subhanallah هل سيدنا الإمام ابن خلكاني مشرك قبوري كما تزعمون نيا ياسين ندانا ملوهوزا يا جماعة قوي عقولكم بارك الله فيكم تقولي twetegereza hadith za Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam no bongo bukuru butegero bulungi ja kutegera ebigambo bino bi idhnillah subhanahu wa ta'ala njagala kusembya bino wamanga ebigambo bino ngo tubyogedde badene ndo kubasomera ebigambo bya Imam al-Dhahabi omuyizi wa Ibn Taymiyyah Imam al-Dhahabi omuyizi wa Ibn Taymiyyah kuntana ya maarufu al-Karhi jetogedde ko waggulu wali وقال الحافظ الذهبي الإمام الذهبي بيلاغيرا كبيغاما بنو يغامبا بواتي يريد إجابة دعاء المضطر عنده إنتانا يا معروف القبري يا معروف الكرخي يلي غندلوام okwanu kuwe dua eyo muntu ali mumbere yakanyigo ngajisabidde wali entaneyo لأن البقاء المباركة يستجاب عندها الدعاء kubanga ebifo byonna ebiri mubaraka Allah ayankulirawo edduwa ng'ebifo ebirimu abalongo faabo kama anna ad-du'a fi sahri marjuun ng'omuntu okusoma edduwa mu budde obw'okumakya nga bonatera okukya edduwa eyanukulwa wa dubra al-maktubati n'esswala nga zaakaggwa edduwa eyo yanukulwa subhanallah bano al-wahabiyya hadahumullah Allah walungame n'edduwa eza baada swala bazigoba tegala tusomera edduwa ng'esswala ewedde ittaqullaha ya jamaa وفي المساجد ندوز سميرا مزكت نبيلا بينج والإمام الذهبي بوات ويوغرا بيقابنو بيري مجتو بجت تاريخ بغدادي وطبقات الحنابلة نوفيات الأعيان نبي قام بيرا بينجي نيجتو الإمام الذهبي سير أعلام النبلة ومجلد يقوم عند كوبيجي بساتو أنا مساتو أتابعنا مسو كجوا كان يبواكم إن شاء الله كبتابع بمبرنا يسنجو ونجي برنا أصلا بموتو بينا نمسوفت كوبيز مسو توجا من تواريزكم مسين إن شاء الله الإمام الذهبي عليه رحمة الله الإمام الذهبي مشاهد من كدوانها تذكرة الحفاظ مجلد يوكساتو فوليوم يوكساتو بيجي تشكومي عبير مميندا يا جنب بواتي بلا يوغراكم مني الإمام أبي الفضل التميمي الهمذاني رضي الله تبارك وتعالى عنه الحافظ يفما خغوا بساتو تشنانا منيا قبل ابن تيمية بقرون يا جنب بواتي توفي في شعبان سنة 84 و300 يفما خغوا شعبان ومواك بساتو چنانا منيا والدعاء عند قبره مستجاب ندوا جو سمد كونتانا يا الله جانو كلا ندوا جو سمد كونتانا يا الله جانو كلا هذا الذهبي هل الذهبي عندكم قبوري إمام الذهبي جمهوري نياسين زانتانا ها وهابي تعال وتبولي إمام الذهبي أسين زانتانا اتق الله في أئمة الدين تي الله كبا إمام بالدين تي الله هو إمام بالدين njagala kusembyayo abaquran abasomi baquran baqurra abasomi baquran musembere muwulire shekhe wammwe oba naye yali quburi shekhe wammwe muje musembere muwulire oba yali quburi genda mu kitabo bakiyita ghayatu nihaya fi tabaqati alqurra ghayatu nihaya fi tabaqati alqurra volume eyokubiri ku peji 23 peji 23 يقول الإمام المقرئ شمس الدين بن الجزري الإمام الجزري يا يوغيرا بينو سيبيانغي يا جماعة تعالوا مجي إمام الجزري يا يوغيرا بينو يفما خغوارنانا أساتو موساتو هجري الإمام الجزري شيخ وابا سنبا قرآن يفما خغوارنانا أساتو موساتو هجري يا غامباتيا يا يوغيرا بواتي عن قبر الإمام الشاطبي
yayogera bwati ngayogera ku ntana ya Imam Shatibi. Al-Imam Shatibi amanyikiddwa nnyo bulungi nnyo eri asomba Qur'an. Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa, Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Shatibi alayhi rahmatullah, kama kagwa 709 hijri. 709 hijri Imam Buyafira Imam Shatibi. Mbasa yarabide mujja kuddayo mwetegereze min ulama al-Andalusi. Yali mko manyi ba be Andalusi, Spain doza rwalero ya Spain. Olide yali mko manyi be kitundu ekyo. Agamba atya bayagera kutana yagamba Imam Ibn al-Jazari agamba bwati. Yagamba wa qabruhu mashhurun ma'ruf. Entana ya Imam Shatibi amanyikiddwa bulungi nnyo teri atamanyiwe eri. Olide mbamanyi abekyasa ekyo. Entana ye yali amanyikiddwa bulungi nnyo, buli omu amanyiwe eri. Yuqsadu liziyara, abantu bangi bagendangayo okulambula entaana eyo. Waqad zurtuhu marrat. Imam Ibn al-Jazari agamba bwati. Abawabi bagenda gamba Imam Ibn al-Jazari yali quburi, yali asinza entaana. Subhanallah. Imam so akikogerako, lakin bana bawalimu tebakutya baso kikogerako. Imam Ibn al-Jazari agamba waqad zurtuhu marrat. Nze kennyini Ibn al-Jazari nagendayo nenambula Imam Shatibi emirundi n'emirundi. Bwe natuukayo nikibeera kitya. Wa urida alayya ba'du ashabi Shatibiyya. Abamu ku bayizi bange samma'u ne basamma'a Shatibiyya nga tuli ku ntana Imam Shatibi. Tebatulawo dakiika emu. Balwayo ebbanga ddene ne basamma'a Shatibiyya. Ne bagimusomera samma'u yagamba nti wa urida alayya ba'du ashabi Shatibiyya 'inda qabrihi. Abamu kuba sahaba wa kubayizi bange ne bansomera Shatibiyya nga tuli ku ntaana ya Imam Shatibi. Olidde Imam yagamba wano ulira nnyo Wahabi ta'al barakallahu fiikum. Niyo Sheikh Wahabi gwe naye yakozesa akantu ako ne kannyumira nange njala nnyo mujje tusomagane. Yagamba wa ra'aytu barakata ad-du'a'i 'inda qabrihi bil ijabati rahimahullah wa radiyallahu anhu. Newunya nga dua ze twasabirawo zonna oba zenze nsabirawo zonna Allah subhanahu wa ta'ala zanukudde emirundi gyesobola kubala oba kumalayo. Ya Wahabi ittaqillah fi a'immati ad-din wa fi tabi'in wa fi ashabi sayyidina rasulillah. Tia Allah ku bantu abo abantu abo humul jibal bali nsozi mu ddin tomalaga banyeenya. Omulungi atulaba bil khulasa obufunzo bw'ekitalo nga nfundikira teri mumanyi yenna nga bwe tali musiraamu yenna, teri musiraamu yenna, omusiraamu yenna ku madhehebu gakkiririzaamu, madhehebu oba ga aqida oba madhehebu ga fiqhi, teri musiraamu yenna asinza ntaana. Wallahi la ahad walam yaqul bihadha ahad min a'immatina. Teri n'omu yali akyogedde mbamanyi baffe. Nsaba omuntu yenna agamba nti abantu bano basinza entaana yatina biddalil min kutubina, tulina ebitabo. Olidde inkulta sufiya baina almaraji' walmasadir. Abasufi baina ebitabo byabwe, baina kibayita alkutubu al-ashara al-yanbu'iyya. Tuwetereyo faqra emu bweti, ibara emu bweti min alkutubi al-ashara al-yanbu'iyya nga biraga nti basinza entaana. Ibara wahida, buli ibara gyoleta insha Allah mu bitabo by'abasufi ngina kuwa emitwalo 10 buli ibara yenna nagireeta mu bitabo by'abasufi nga bagamba nti waneeno al-imam fulani Ahmad az-Zarruqi mathalan, al-imam az-Zarruqi yagamba nti musinze entaana muleke kusinza Allah. Ibara efaanagana bwetyo buli ibara gyoleta emitwalo 10. Wallahi njazibawa ne munayita ibara 10 nja kubawa sente ezo. Alhamdulillah embeera yange simbi sobola kubawa sente ezo. Muzirete yote ibara yetu bawe sente. Bwogamba nti ebyo biri manhaji Azhari Sharif, Azhari ayina muqarrara, Azhari Sharif ayina muqarrara. Tugireyo muqarrara gwa Azhari Sharif man qala bihadha, man min al-azahira radiyallahu anhu حفظ الله تعالى الأزهر الشريف وشيخه الطيب. الله كما أزهر الشريف نشيخ وايو مرونجي شيخ أحمد الطيب. يا جماعة تري منتوي الناس إنزانتانا، تري مسلمي الناس إنزانتانا. يشوفوا لو منتوي مسلم ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. نجعل أكفون كذا وانو ناسوم الدعاء يا إمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، إمام أهل السنة. ما بمقول ملابanga قبوري كبايا كذا نسوم الدعاء كونتانا yali nga asomera dua masala gafana gana honga ekisembayo amasala si masala ga aqida la
هل يجوز الدعاء عند قبور الصالحين؟ هذه مسائل فقهية لا عقدية. مسألة فقهية يا جماعة. نعم تقولوا بالي كان نقول يانغا بوغير ما عقيدة بقى ما مسألة عقيدة، لا مسألة فقهية يا جماعة. مدام بتبقى فقهية يا مسألة جو سبتوا عقيدة mpozi ngoli mpya mukisawe kya irimu naye abantu abagezaako kusoma ku irimu bakimanyi kyago masala fiqhi la masala aqdi, masala ga fiqhi si ga aqida. Barakallahu fikum. Imam Ahmad ibn Hanbal alayhi rahmatullah yasomanga nyeduwe gamba nti Allahumma man kana ala hawa, Allah wangu mulungi yenna ali ku masala gano nga bambi agaliko lwa kwagala kwa mutima gwe, ayisawo kiri ku mutima gwe, ayisawo kwagala kwa mutima gwe, ataasa firika ye nti aba ifa abagundi, ataasa kabinja ke, Allah omuntu oyo alinga akolera ku mutima gwe. Allahumma aw ala ra'ayin, oba omuntu nga bambi ali ku ndaba ng'endaba eyo wahuwa yadhunnu annahu ala alhaq, ng'endaba ye mulowoozesa nti yali ku mazima naye nga tali ku mazima. Allahumma faruddahu ila alhaq, Allah tukusaba omuntu oyo muzze ku mazima hatta la yudhilla min hadhihi al-ummati ahad, aleme kubuza muntu yenna min umma yawshtiba nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbana ahina muslimin, tukusaba Allah tuwangaze nga tuli basilamu, watawaffana mu'minin, tukusaba Allah tujjulule nga tuli bakkiriza. Allahumma rabbana rzuqna shahadatan 'inda al-maut natiqina biha 'alimina biha, tukusaba Allah tugabirire okwatula shahada ku nnimi zaffe mu kaseera k'okufa, Allah nga tuzaatula era nga tuzitegeeza. Allahumma rabbana, Allah wange omulungi, ahina ala millati sayyidina rasulik, tukusaba Allah tuwangalize ku nzikiriza entuufu ya nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, watawaffana ala sunnati sayyidina rasulik, tukusaba Allah tujjulire ku nkola entuufu eza nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wahshurna ila aljannati fi zumrati rasulika sallallahu alayhi wa sallam, ate era tuzuukize nga tuli mu kibinja ky'ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma rabbana kama amanna birasulika walam narahu, Allah nga bwetwakkiriza nabbi nga situmulabyeko, fala tufarriq bainana wa bainahu hatta tudkhilna madkhalahu, totwawulanga wakati waffe ne nabbi wo paka nga otadde mu jjana wenyini wagenda okubeera nabbi wo, maa nabiyina nga tubamu ne bannabbi bonna abakulembera, wasiddiqina n'abali abagezi b'amazima, washuhada n'abafiira mu ntalo z'eddiini, wassalihin n'abafiira ku buluŋŋamu, wa hasuna ulaika rafiqa, dhalika alfadlu min Allahi wa kafa billahi alima. Wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammad النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Omurundi ogujja tujja kudda tunyonnyole ebigambo ebirosaba naffe nti waliyo okusinza entaana inshallah. Ebigambo ebyo tugenda kudda tubinnyonnyole nga ya Muhammad aghithni, ya Husaini, ya Hasan aghithni n'ebirala tujja kudda inshallah tubinnyonnyole mu budde waffe tunaddamu okufuna obulala. Wadumtum fi amanillahi wa riayatihi, Allah bawangalize mu bukuumi bwe ate n'obutebenkevu bwe na buli mwaka mubeere bulungi. Yenze Matovu Ashirafu Bazenyanengo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.